adat seni budaya selagi pemilu masyarakat pemilu melarang adat seni budaya dua libet dalam amanat wajibnya dengan Tuhan muda 17 April 2024 pemilu hebat se-Indonesia nah 24 partai yang cukup hebat menang disambat oleh Wikipedia penpartai lokal bangsa waprongan nasional se-Indonesia pilih presiden tanya masyarakat adanya nuhan pilih DPRK pilih DPD bangkade ingat dia bangsaan tulak DPRA DPRI pihana ilah wajib takkan sia-sia pemilih berdaulat negara kuat wajib dengan siung masa menyukseskan pemilu Bandung bersemangat timungan barat wahai saudara
sang ông vang anh thân anh Hussein Papa Dele Den Asa Yoga Asa Hussein Wado Adiyati Anabasiti Pade Madura Hidayah Allah Alang ngày đi anh cơ đèn phong mưa đi mà thế bom thế đã làm cần thế mò đại lần cơ phố anh cái gì mà thế đại lần phố mà thế đâu mà thế đâu mà ai cũng thôi mà thế để cho Saudara rezeki kamu dam tunaikan bagang madana ilahi karena adanya barang amanah Tuhan bertinggalkan Pun kelima dalam Islam saja tunaikan ibadah wajib sayang puasa Jibril Tuhan Allah tajarakan udah nutuki tajarakan udah nutuki thôi lâu anh nhắm ở quay hay bên mơ bên là cả ê thôi lâu anh nhắm ở trên hay bên bên là ông quay cái
Rincong ama pucuk tampok tuasa Allah pusaka petangkama orang zaman Datang musuh masa Belanda Negara merdeka nama kerajaan Nangro ajenyo tempat lelahi Bau pantai Pulau Sumatera Dilekan Aceh Langkaru Sabe Cina Anale Aman Sentosa Lambang Cina Garuda Hai Pantai Pulau Sumatera Diletak Aceh Langkaru Sabe Cino Anale Aman Sentosa Lambang Cina Garuda tempat lelahi Bau pantai Pulau Sumatera Dilekan Aceh Langkaru Sabe Cina Anale Aman Sentosa Lambang Cina Garuda Maka ono lumantang penampilan kamu lebih dan gurung lebih kamu lagi mengakhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar Seni Jembatan Kuning Kruang Japri PD.